感谢居港 Metropolis 新闻的各位观众们，仍然和本人 Fiona Huang。为了呈现浓厚的中华风味，居港 Aston 酒店隆重推出了皇帝中餐厅，为宾客带来多款美味珍重的中式特色菜肴。受中华文化与美食的启发，居港 Aston 酒店正式推出皇帝中餐厅，为宾客打造独特特色、地道正宗的中华用餐体验。从菜品、室内设计到服务氛围，处处融入了浓厚的中华文化元素。皇帝中餐厅提供超过60道精选菜单，涵盖各种美味正宗的中式料理，从香港风味特制海蜇、点心、虾仁、嫩煎牛柳、汤品到多款甜品，应有尽有，满足不同宾客的味蕾。居港 Aston 酒店总经理 Marlina Bustami 表示，餐厅提供亲民的价格，菜品售价从19000印尼盾至199000印尼盾不等。Acara pembukaan hari ini secara resmi Emperor Restoran Chinese Cuisine di Hotel Aston Palembang itu kita harapkan sudah bisa mulai menjadi salah satu tempat yang diminati dan juga unggul dalam cita rasa makanan ya dari restoran ini kan 宾客可以以社会的价格景享中式佳肴。同时，餐饮经理两刀也宣布，餐厅将接下来1个月内推出15%至20%的预订优惠活动，涵盖多种东方风味美食，并结合现代化餐饮概念，让顾客拥有全新体验。Untuk promo ini kita menjadikan makanan Chinese food. Ini makanan kita harganya terjangkau sih. Untuk promo kita lagi ada promo diskon 15% untuk walk-in guest. Untuk reservasi kita ada diskon di 20%. Apalagi yang kalau kita ada reservasi ya. Untuk reservasi kita H-1 itu kita dapat juga 20%. 餐厅内部设计以红色和金色为主调，将香高贵典雅，营造出浓厚的中华风味，非常适合情侣、朋友乃至全家人前来聚会共餐。Eki Saputra, PAL TV